Omukurambura amarwarana agari yarengo rwa health center ya kana agari district ya Isingiro kukozwe mukuru w'entebe ya katano DC na narukure Eby'amagara abarwire n'abajanjabi n'abaherire amarwaraga borekire okusima abo buhereza okweyongera nangwa n'emicwe yabashaho okuhinduka ati nkurirwa ati obwiro hariho impinduka hariho kwakirage hariho kuragurira abantu embwe n'urukurema habiri yaremwa nkuko abandi barukurema mbwe shino jangu naba ayangire kukira takuba yangire kukira ahubwo kugira ngo tiyagira imbazi ninga nkaro zo kwata ingaro zoroho imbazi roho ko ngati nkutangaza wari umushoka mujiroti umuntu ari hari yarukubi reba yirukana ibintu yanariye nabisika akaba bageze fabo nabakanye bashyira hababoneza umwana mwene umbongere ngaro kandi umugufa obwahati amarwara ashatu agarumu rwenkubo kabuyanda na nyamuyanja health center ya kana kona gine amashemerezo marungi ba Dr. Batar Hansi ya batano ibikiro ry'abana abarukuzarwa batakashire nebindi byinji ebwakushangire omarwarira amahango omuyihangeri buri health center fo cyona cyo iki ndana kimwe kigura miliyoni china one bed like this 180 million. So wagira ngo government yawe ngokoze abantu bagwe ufite runga rw'ikara ushobora abantu umuntu yajya bamushemereza kukurungi even the doctor feels comfortable okay yanashereza konkacishangirwe ngu bwanyuma yo buhereza kweyongera habireho omwijorano rw'abantu amarwaraga kandi aho no mukuru w'abakozi ari kugira ngo bariyo no bakora obucweki ihembe okutunga referral government umwanya ugiye umujurano gubona hono mukuramburoku okukozerwe baronzere obukiko busya oburabe n'oburebuza emikorere y'amarwaraga ningashi health unit management committee babashomese engenderwaho gasha kwa Ruth Nwamanya.